mambo. Kwa hivyo anapozungumzia msiipende dunia, anazungumzia wewe. Na ndio umeona fungu la 18 akimalizia amewaleta watu wawili ili ukaelewe dunia ni nani. Amesema ya kwamba fungu la 17 amesema na dunia inapita, sikia, na dunia inapita pamoja na tamaa zake. Alafu akaleta the contrast, akasema ya kwamba bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Watu wawili, mmoja ni dunia na tamaa yake, naye anapita, lakini anayefanya mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tuna mkutano kama huu, tunahubiriwa ili tutoke duniani, tuachane na mambo ya dunia na tuwe watu ambao wanafanya mapenzi ya Mungu, ndio tuishi hadi milele. Lakini ukiendelea kuishi duniani, ukiendelea kukaa katika dunia, umekuwa entrapped, umenaswa na dunia, utajikuta ukiongozwa na tamaa ya macho, ukiongozwa na tamaa ya mwili, na ukiongozwa na kiburi cha uzima, na utapita pamoja na hayo mambo. Na ndio sasa Isaya anaingia anasema dunia kupasuka, imepasuka sana, akizungumzia mwanadamu. Kuvunjika, amevunjika sana, akizungumzia mwanadamu. Kutikisika, ametikisika sana, akimzungumzia mwanadamu. Kunajisika, amenajisika sana, akimzungumzia mwanadamu. Na analewalewa kama mlevi kwa sababu ya mzigo wa dhambi yake, naye ataanguka na wala hatainuka tena. Kwa hivyo wakati tunaposikia neno la Mungu, tunaelezewa ya kwamba ni lazima tukubali kuisikia sauti ya Mungu ikituambia tokeni duniani. Atakapofika kitabu cha Ufunuo 14 na Ufunuo 17, atazungumzia Babeli na atasema tokeni kutoka Babeli.